Možda pomišljate da se sa otkopavanjem minerala počinje od prvog dana. Međutim, pre nego što se dođe do početka otkopavanja, postoje brojne faze, od kojih je najbitnije istraživanje, jer ipak je to složen projekat koji treba sagledati sa više strana. Geolozi prvo analiziraju teren i postojeće studije. Ako se ustanovi da postoji potencijal, kreće se u detaljno istraživanje. Hajde da zavirimo u ključnu tačku istraživanja, takozvano istražno bušenje, jer nam ono otkriva gotovo sve o stenskom geološkom materijalu. Najpre se priprema teren veličine 15 puta 15 metara u skladu sa ekološkim i geološkim standardima za sprovođenje istražnih bušenja. Postavljaju se zaštitne ograde koje ograničavaju taj prostor i znakovi da su radovi u toku. Zatim dolazi bušilica. Rotirajuća dijamantska kruna bušilice prodire kroz slojeve stena, uzimajući savršeno cilindrične uzorke stenskog materijala, takozvano jezgro, prečnika 8,5 cm. Ceo proces je zatvoren. Tokom bušenja postavlja se šira obložna cev koja sprečava bilo kakva potencijalna curenja ili mešanja podzemnih voda, dok se kroz užu cev uzima uzorak. Kada završimo istražno bušenje, bušotina se cementira, a teren vraćamo u prvobitno stanje. Uzorke šaljemo u laboratoriju na detaljne analize. Tek nakon detaljnih analiza, eventualnih dodatnih istražnih bušenja, kada se dobiju sve dozvole i saglasnosti, a posebno procene uticaja na životnu sredinu, može se pristupiti procesu otkopavanja minerala. Mi smo trenutno u fazi istraživanja, analize i razvoja. Želite li da saznate više o našim istraživanjima? Posetite palkovski.rs.